Pozdrav! Danas je izuzetno uspješan dan. Svaki dan je uspješan, ali ovaj je opet posebno uspješan. I to i na dionicama i u kripto svijetu. Dakle, budemo ispratili onim portfeljom kojim se ja bavim, šta se događa, a ja volim uzeti ono što po mom mišljenju donosi zaradu, a ne ono što se reklamira. Ja sam Adam i nalazite se na kanalu Digitalna imovina. Dakle, ja sam onaj tip koji totalno, apsolutno totalno ide suprotno od medija, odnosno suprotno od one većine, odnosno preko 80% koji gube, ali oni moraju gubiti, inače bi se, kak sam ja rekao, birtija zatvorila. Dakle, idemo vidjeti prvo dionice, jer sada u stvari pokazujemo samo ostvarenja, da bi ujedno i reklamirao klub i ovo sve s čime se ja bavim, ali naravno kako i dolazimo do toga, svi ti koraci su dakako u klubu. Znači, mijenjamo potpuno taktiku jer zaista nema smisla proljevati previše pamet. A i s tim se svi slažu, posebno članovi kluba. Evo ovako, dakle, danas je, evo sad je trenutno oko 600 eura u plusu, što je izuzetno slabo, jer inače ide do 1000, evo 599, to je tu. Dakle, imamo 5 dionica koje smo imali, a sada jurišamo na još jednu dionicu i to bez uplate sredstava, tako da smo naravno nešto prodali, a prodali smo i BKR, pa ćemo to pogledati, pošto još imamo toga, ali smo 20 dionica IBKR-a prodali i vidimo šta se dogodilo. Probilo je, nema sad te prodajne pozicije jer je prodana. Ako gledamo tih 20 dionica, prodali smo po 64,5, mogao sam čak i po 65 jer je došlo i do 65, ali eto, bio sam jednostavno, nisam htio da propustim priliku, ko bi rekao, a izgleda će ići i dalje, ali imam ja još, naravno, prodajnih pozicija i još imam u rezervi koje nisu u prodaji. Da, kako? Evo ga, 64,5 puta po 20 komada, dakle radi se o $1290, što je negdje oko, pa možda 1200 eurića, jel, tako nešto. I to sam naravno odmah prebacio u nešto da kupujemo. Pošto vidite da je sve u zelenom, naravno da nisam ništa kupio hoću reći kupio, postavio da kupujem od toga. I sada idem da napomenem članovima kluba onaj izvještaj što ste dobili o onih 5 dionica, 4 glavne, ali ih ima 5, 4 na SI, a 1 na Nasdaqu, dakle u rejtu. Sada ćemo pokazati i odmah nešto reći o toj jednoj koju sam ja postavio. Dakle, ne otkrivamo sve, osim idemo malo da pokažemo kako mi ovdje radimo, da bi drugi ljudi se mogli još priključiti, jer još malo ima mjesta. Dakle, rekli smo da nećemo napred kokošinjac od toga. Dakle, idemo na watch listu, pošto nije ta dionica ovdje, nego je moramo ovdje naći, ako ćemo je naći. Evo, našli smo je. Dakle, radi se o CubeSmart, to je, ajmo reći, rate dionica ili self storage. Nije public storage, nego je self storage, a imamo naravno i tu verziju, ali mi ćemo baš usporediti upravo sa tome. Postavljena je pozicija na ravno 40, pa ćemo možda korigirati. Što si u tome što je ta sad dionica, naravno, ajmo ovako da je nacrtamo, kao što vidite, u rastu. Tako vam inače kupuju ovi koji gube, jel? I to je ono što je loše. Ali ovo je posebna dionica koja jako pridonosi, budem sve objasnio. Dakle, idemo na ovo tu, postavljena je na 40, naravno da bih htio ja još jeftinije da se vrati. Šta očekujemo? Očekujemo, kao što sam tam napisao, da ide pad, pošto je dividenda isplaćena, a mi idemo na sljedeću dividendu i još vidjeti da li bi mogli i ostati u toj dionici, da s njom ostavljamo ju za mirovinu. Dakle, ajmo malo da objasnim
zašto sam ušao u to, iako baš to rekli smo da nećemo previše objašnjavati, ali ajmo opisati malo tu tvrtku. Dakle, radi se, oznaka je inače CUBE, tako da i ostali članovi mogu naći, tu ne piše, evo piše ovdje CUBE, to je oznaka, dakle simbol na američkoj burzi. Sad je već mrak, znači izišli smo iz ovih vremena, ali znate da kasni oko 6 sati, dobro, moram vidjeti koliko točno kod njih, ali uglavnom tvrtka je to za samostalno skladištenje, ajmo reći, nije kao public storage ili ti velika kompanija za javno skladištenje, znači ova je neka, ajmo reći, više zasebnu, ima karakteristiku koja je fokusirana na pametno upravljanje, korisničku podršku i mrežu skladišnih objekata diljem USA. Da, svih onih 5 što ste dobili sa svim podacima koji su vam potrebni, ako koji podatak nedostaje, ja ga mogu iskopati, nije uopće problem. Dakle, to naravno ovisi o, ajmo reći, dobili su i srebrni i zlatni članovi, srebrni stoga da možda kratkoročno gledaju da si uhvate dividendu, a zlatni više vjerovatno kao investitori da im bude primamljivo za dugoročno investiranje. Dakle, ja to tako gledam i tako klasificiram ljude i to je ono što ljudi ne kuže, jer svi bi htjeli novce danas i sutra potrošiti te novce, ali tako ne budete ništa postigli u životu, ali dobro, o tom potom, kako vi odlučite, tako će vam biti. Naravno, ajmo ovako, znači, diljem USA i sve one dionice koje sam poslao su sve iz USA, dakle sve na američkoj burzi, na američke su baš i kompanije, apsolutno sve. Znači nije masivno kao recimo taj public storage, on je jaka tvrtka, ima je, svi Amerikanci znaju je po onoj narančastoj boji, ali ovo je nešto drugo, ali baš zato što nije jaka, ima jako veliki prostor za rast, ogroman rast ima, dakle moglo bi se jako raširiti, jer potražnja za skladištenjem raste posvuda. Ma gledajte, sve je manje prostora, preskupo je, kako bi rekao, preskupo je zakupiti prostor, to već vidite da to će biti ono stilu što sam rekao, ništa neš imati, a bit ćeš sretan, u stvari nećeš više moći kupovati nikakve prostore, kakve kuće, kakvi bakrači, znači naša djeca prosječnih ljudi osuđena su da nikad nemaju svoj vlastiti stan, jer neće ga moći niti kreditom doći do njega, ako stan dođe 120.000, a on zarađuje 18.000 godišnje, a nema dovoljno ni za platiti režiju, ni za ma ništa nema dovoljno, znači možete si to kačiti mačku rep i neko će reći čekaj malo, pa kako će taj biznis funkcionirati, pa u tom jeste što oni imaju planirano kako da funkcionira i da će se preorijentirati, to se zove takozvani reset. Zato o tome ja i pričam, samo niko ne sluša i ne može viziju dobiti šta bi se to moglo dogoditi da bi to tako ispalo, a naravno da je previše ljudi na ovom svijetu, jer to teško je zbrinuti. To je ono, a pogotovo ako želite napraviti još i umjetnu inteligenciju i naravno četvrtu tehnološku revoluciju, bla, tehnološku naravno. Uglavnom, rekao sam da je sve manje prostora, to je očito, da je sve manje prostora, a želi se još i ekologija, bla, nećemo o tome, da je taj prostor naravno preskup za kupiti, dok za iznajmljivanje je znatno isplativije i to već govore svi koji se bave nekretninama, da se ljudima više isplati iznajmiti i tako živjeti puno povoljnije nego kupiti i robovati tome, a jednostavno jer je čak i do duplo skuplje nego što bi ljudi platili najam. To je jako važno, jer jednostavno nedostaje nekretnina, pogotovo u velikim gradovima, a svi idu baš u velike gradove, pogotovo tamo Florida i ovako onako, Kalifornija i to znate. Uglavnom, pošto je to znatno isplativije, a i naravno po potrebi, kad treba, evo to je to, znači ne moram govoriti da dioničari dobivaju dio kolača, isto kao u UKD-u.
I kada je u Francuskoj? Potpuno slično, samo što se ovi bave sasvim drugčije. Ovi se bave medicinskim zgradama, bave se iznajmljivanjem poslovnih prostora, a ovi se bave više skladišnog prostora. Kako je to sad teško objasniti, da je to sve biznis, rejt je jako, nekretnine su jako široko, ajmo reći. Uglavnom, u zadnjih godinu dana rast vrijednosti dionica je za 31,28%. Dakle, možete računati na te dionice i bez dividende. Međutim, istina, u zadnju godinu zabilježio je pad od 18,55%. Ali upravo to Adama privlači. Upravo to je presudno da je taj na prvom mjestu po mojem odabiru. Number one. Dakle, on je meni upravo zato. I to je taj rizik koji ja snosim, padaš, prilika za ulaz. Dakle, ja vam gledam obrnuto od većine koji ganjaju ovaj rast. Ovo je sad u zadnjim trenucima, ovo nije dobro, trebao sam to obaviti na 39, ja bi sada bio u velikom plusu i to bi bilo prekrasno, ali morate shvatiti da je bio skok, da je bilo, ajmo reći, prodaja, dividenda se dogodila, naravno, i nakon toga ide stagnacija, ali ljudi i dalje ubacuju, jer kažem da je to u velikom razvoju. Pa mi u stvari imamo tendenciju sada povrata ili rasta kada stavimo na, doći ćemo i na to, ajde na brzinu da dođemo i na to. Dakle, on je sada, ajmo reći, dividenda, ajde doći ćemo i do toga, uglavnom evo 40,97 dolara je vrijednost, a ja sam koliko ono stavio, 30 komada, čini mi se, da, 30 komada, moram se podsjetiti koliko sam para imao, toliko sam stavio, tako da, to je ono što je bitno, u 10 zadnjih godina, znači uz ono što me privlači, ali zadnjih 10 godina, nećete vjerovati, rast je od 59,14%, to je znači kada stavimo na 10 godina, sad vi tu nemate 10 godina, pa ja dolazim iz drugih podataka, naravno nije sve na internetu, ali imamo i one između periode, jer ja gledam 5 godina, gledam 10 godina, što ovdje nema. Ovdje nema ni 5 godina, a ima 5 godina, evo 5 godina ima, evo vidite sad kako je to na 5 godina, uglavnom stavit ćemo sad na ovaj jedan dan, nažalost mi je pobjeglo, jer su mi, sad sam mi došao do novaca, evo sad idem, čekao sam to pa da snimam, ajmo tako reći, da imam šta još dodatno reći, da sam odradio, dakle to je 60%, ajmo reći okružiti u 10 godina, što i nije neki ovako, neko bi rekao šta je 60%, je, ali to ti je vrijednost dionica raste, ali zaboravio se jednu glavnu stvar, a to je dividenda. Dakle, slušajte sad ovo. 97,19% dionica drže veliki igrači, institucije. Dakle, veliki investitori koji vjeruju u to. A onaj pad u ovoj zadnjoj godini je možda bio investiranje dodatnih prostora, jer zna se da rašće vrijednosti tih prostora i da će zauzimanjem tih prostora ljudi još više biti prisiljeni da unajmljuju taj prostor. Naravno, a pogotovo s obzirom na budućnost. Zato se zgrade cijele kupuju i zato imam hrpa praznih stanova, jer ljudi koji su jako bogati kupe cijelu zgradu i drže ju praznom da bi digli cijene nekretnina. Nemoj Adame sve govoriti, ali neko će reći to su teorije zavjere, to nisu teorije zavjere, to je biznis. Gospodo, to je biznis. Ništa drugo. Vi računate da li to pošteno ili nije pošteno, ali tako ljudi rade. Ja nisam taj koji to mogu osuditi. Uglavnom, ako veliki investitori u to vjeruju, uz to bio je pad, možda se radilo o investiranju, dakle ulaganju da se dobije još više, a znate mene, zašto ne bi dobio ja?
to je to. Dakle, ja slijedim bogate, ja slijedim jake, ja slijedim velike, a ne onih 80% koji gube i koji slušaju one ljude koji im kopaju, neću reći šta, ali vjerojatno pretpostavljate. Uglavnom, dividend yield, tu imamo negdje, samo malo, ovdje meni piše na hrvatskom, ali to se zove dividend yield, je 5,05%, pa čak i piše i ovdje gore. Uglavnom, bude onako 5,20%, koji je izuzetno prevelik za takvi gubitak koji se dogodio. Dakle, podsjeća li vas to možda na ikade? To vam je jako slično. Dakle, skužili ste zašto sam ikadu, sada možda kužite zašto me zanima i ovo, jer na isti slični jeste da se bave različitim područjima, ali jedno i drugo je rate, tako da imamo u stvari jako velike sličnosti, a dobar dio ide dioničarima, u ikadu ide 90% dioničarima, naravno, a prodaja zgrade ide 100% jer ste vi vlasnik te zgrade, jer smo mi vlasnici tvrtke, to je suvlasnici, ajmo tako reći, a skupština to određuje kako će se to naplatiti. Uglavnom, ja ovako kažem kako oni to gledaju, onako ja sad se stavljam u njihovu poziciju, ne mogu reći da sam 100% siguran jer nisam u njihovoj poziciji, ali sve više sam u poziciji, vidite da se razvijam i jako se razvijam i to sve brže se razvijam, s obzirom na profesorsku plaću od 18.000, a ovdje pokazujem preko 50, tamo preko 50, dakle to su već 100.000 jer to ne možete da cijelu plaću ostavite ovdje, ne možete doći u 10 godina, a ja sam došao u jednoj. Šuti Adame. Dobro, dakle u 1,5 godini, ajmo biti preciznije, da vidite šta se svašta može i to pošteno jer ovdje se traži znanje. Dakle, kada sam zaposlena u firmi ili u školi i svi vi koji ste tak zaposleni, vi ne zarađujete, to je ono što trebaš doći do zlatnog člana, da skužiš kako ovaj sustav funkcionira i shvatio bi da ti dobijaš plaću, pa čak i kod privatnika, dakle dobivaš. I zašto bi dobio više nego što ti je potrebno da preživiš i da dođeš ponovo na posao, i zato što nema tolike potrebe za tobom, a pogotovo sad kad se gase velike puno tvrtki, ostaju samo veliki centri koji sve to dirigiraju, zato vam govorim da su ratovi. Šuti Adame, sad opet previše pričaš što nije za javnost. Ok, ali valjda ima neko pametan pa da ovo skuži, da možda dođe u klub, da malo, ako ništa drugo, sazna o tome, jer tada sve je javno unutra. Znači, unutra smo svi jednaki. Ajmo ovako, zato kažem, nekad je čak dobro dati i pare da saznaš šta bi, da saznaš nešto, a možda i krivo saznaš, ali koga fučka ako već nećeš da zarađuješ, ako te ne zanima tvoja budućnost, to je tvoja stvar. Uglavnom, pustimo sad to, da ne ispadne da je ovo reklama za to. Dakle, ja se želim priključiti, 5,20 isplata jedna od najvećih isplata u rate svijetu. To morate shvatiti. Jedina koja je veća, a niko ne priča o njoj, a ne priča ni o ovome, ali interesantno, jel da, kako je interesantno. Najveće pare koje donose, nećete to imati na onim kanalima, nek ćete SB500, ubacuj ko lopatom u XRP, ubacuj lopata i unutra, ubacio si u digitalni zapis koji apsolutno ništa ne vrijedi, ono apsolutno, znači 50 centi Adam ne bi dao za to, osim ako vidi da su oni krenuli da zarađuju, ali ja nisam očekivao da će oni ovo uspjeti, tako da nećemo o tome. Evo, javlja mi se ovaj opet, ajde, pojavi se, šta se događa. Ok, dakle, shvatili ste da je ovaj svijet jako kompliciran, jako znaš povijest, ako znaš kako ovo funkcionira, dovoljna ti je osnovna škola da jednostavno sve shvatiš, ali moraš imati jednu stvar, da zaboraviš cijelo ono školovanje, jer ono školovanje
te šteti. Jer apsolutno ti šteti, jer takve gluposti si morao učiti koje definitivno nisu točne i zato vidite da neki ljudi ne idu u škole nego samo imaju odjednom papire i nalaze se negdje. No dobro, nećemo sad to. Ajmo ovako, dividenda je u rastu, govorim sad za Cube, jel de? I to 9,58% godišnje, dragi članovi. Dakle, ajmo se malo sada razmisliti. Pa mi bi to još mogli malo i ubrzati, jel tako? Pa logički tako djeluje, jel tako? Malo mi uložimo, a rastom odmah raste i naravno interes masa. Jer mase vole kupiti skupo. Zato bi bilo dobro da maknemo par dionica sa ove, kako bi rekli, tržišta i mi postanemo vlasnici, maknemo ih i oni koji žele dividendu, oni naprave dividendu i ako se dogodi taj rast još prije toga da je uspiju nekako prodati i mi još dokupiti i takve stvari, ali to treba ići gore, tako da ja se nadam da je ovo dobro i za dugoročno, ajmo reći, ulaganje, pogotovo zato što je jedina od onih 5 koja je u padu zadnju godinu, što je ekstra dobro. Zato ti kupuješ i kade, jer je u padu. Tako, Warren Buffettova filozofija je i to. Jako široko ih ima filozofija, jel da je od njega? No dobro, dakle kupujemo posrnulu tvrtku i ako niste znali zašto Kraft Heinz uzimam, pa to je Warren Buffettova, a on kaže kak se ne slaže s ovim, a njegova Berkshire Hathaway je vlasnik toga, a on je vlasnik toga, dakle on je to odredio, ko drugi ako je većinski, ne većinski, nego totalno većinski vlasnik, dakle, totalno krivo imate informaciju u medijima. Kužite, to mi je ko što kažu, ovo je protiv toga, a on je glavni u tome. Pa to je malo blesavo, jel tako? Da to svaki dan slušate o Trumpu, ovom onom, kako ovo, kako ono, pa to jedno kaže, ali normalno da radi svoj interes. No, ajmo, pustimo sad to. Dakle, rekli smo da je u rastu 9,58%, godišnje dividende prosječno rastu, što je jako dobro, uz to da nisam vam spomenuo, jel da u prosjeku dionice rastu 7,1%, iako je ova zadnja godina, rekao sam, dropping, ali u prosjeku i dalje je 7,1%, što znači da bi se moglo duplo vratiti, možda da, možda ne, ali pustimo sad to, pa ćemo reći da su, recimo, rast vrijednosti dionice neki ide u inflaciju, a nama, recimo, dakle da ubije inflaciju, a nama ostane onih 9,58% rasta dividende čiste zarade. Pazite, ne 9,58%, nego svake godine za 9,58 više, a već smo inflaciju ubili sa rastom vrijednosti dionica. Kako dobro zvuči ako uopće kužiš matematiku i ako uopće kužiš o čem ja pričam, jel da je? To ako ne kužiš, a baviš se i govoriš kak se razumiješ u kripto i kak se razumiješ u dionice, a u stvari ti se razumiješ u knjigu i one pojmove, pa šta je žiroračun, šta je tekući račun, šta je ovo, pa šta je se, pa šta je... Daj, molim te, čovječe, totalno nebitno. Totalno nebitno, pogotovo ako si još dužan, a ne da još zarađuješ. To je jako gadno. Dakle, ja sam dobio, ajmo reći, znači rekli smo 9,58% u džep, dakle zarađujemo, ali ja sam ipak izračunao da na jednu godinu uloženih mogli bi imati na 10.000 recimo dolara, mogli bi imati $1.230 čistoga. Naravno, ne garantiram, ne govorim da će se to dogoditi. Izvršite svoju analizu, nemojte ovo uzeti kao savjet. Ja, kako svi tak moramo pričati glupo, ali eto, tako je. Dakle, ja ovdje pričam možda da vas navedem na glupost, zato nemojte me slušati. Slušaju me samo, slušajte svoju glavu i vi razmišljate i snosite svoju odgovornost, znači napravite svoje vlastito istraživanja, ko radi istraživanja, pogotovo
gotovo. Zato ne radite istraživanja, zato što se ne razumijete u to. Zato prvo se morate naučiti, prvo slušati kako se istražuje, pa se osamostaliti, a to je ono što vam treba. Dakle, vama treba da odete na pijacu i vidite kako tamo neko na pijaci sa 4 razreda osnovne škole radi, da vas nauči kako se preživljava i kako on zarađuje. Tako vi možete na velikim stvarima i također zaraditi. Nećete nikad zaraditi da imate ne znam koliko diploma, ili ćete u stvari potrošiti na te diplome, a vama predaju ljudi koji nikad, ama baš nikad nisu možda zaradili niti jednog centa. Kako to možeš reći, pa on predaje i zarađuje? Ne, on dobiva. Opet se vraćamo na ono, mi svi dobivamo i od toga ide porez i tak se vrti sve. Dakle, ništa od toga. Ovdje si samostalan, ovdje zarađuješ, ne ovisiš o nikom, niko ti ništa ne daje, sam radiš, pale sam na svijetu, samo tako možeš zaraditi. Sve ostalo je, jednostavno si u sustavu jedna karika koja dobiva u tom lancu parče onoga što oni naštampaju i koliko naštampaju i koliko odrede da ćeš ti dobiti. Tako, sljedovanje. Ne smijem previše pričati jer će se ljudi na to naljutiti. Uglavnom, to je to. Evo što se tiče toga, da vidimo još stanje, još smo uvijek oko $600, nešto smo malo i ovdje likvidnost povećali, prešli smo malo u pluseve, sve se zeleni, nema više ništa ovdje crveno, osim neke analizirano, ali to je nebitno. Recimo sada kada bi ja ovdje, a to namjerno ne radim zato što čekam da dobijem duple dionice, kada bi ovdje uspio 500 prodata, iako sam stavio da prodajem 500, ali kad bih prodao, ja sam prodao one najskuplje i dobio sam gubitak, s čim sam ovo anulirao. Ako vidite šta gdje mišem idem, kada to anuliram, to ide kao tobož u gubitak, jer su otišle one prve kupljene koje su najskuplje kupljene, pošto ja idem stepenasto prema dolje, a taj gubitak se pokriva sa ovim dobitkom, da ne dobije se porez. Juhu! Dakle, ne možeš izgubiti nikako ako imaš mozak u glavi. Šta još moramo vidjeti? Da, kak je to izgleda na IKD-u, da vidimo, ajmo to još pogledati. Dakle, IKD, joj, što se šareni ove linije, dakle, prodajemo IKD, čekamo i IKD, jeste da smo bezobrazni visoko. Zašto? Zato što nam nije niti sila, niti želja da prodamo izvor, zlatnu koku da ne prodamo, ali imamo toliko zlatnih koka koje nesu zlatna jaja da bi mogli neku i prodati ali znatno skupo i onda poslije kupiti više tih kokoši ili u isto kokoši, a razliku ostaviti za nešto drugo ili jednostavno da uživamo u životu. Da se karticom igramo i malo provlačimo po svijetu po automatima. Karticu i digitaliziramo novac. Kako je to dobro. Kako je sve u zelenom? Pa opet, Adame, kako možeš sve u zelenom da ti stalno ide? Ne mogu to gledat i nećemo onda to ni gledat, nego idemo ajde još pokažemo kako je to izgledalo. Izgledalo je slično kao i kripto, a kripto će vam izgledati mnogo luđe, tako da se pripremite na iznenađenje. Dakle, dionice su bile na početku 504 u minusu, u 6.05, u 8.28 su prešle u plus, $132,6, pa onda u 8.40 na 180, pa u 10.43 na 517 i ovdje vidimo da smo ovaj mjesec, to je u tom još manjem bilo, da smo u preko 3000, ajmo reći 3410 eurića u plusu ovaj mjesec, s obzirom da je plaća taka kaka je, zaboravimo plaću, od nje baš ništa, tako da od plaće jedva preživim.
Tako da nemojte misliti da ja ulažem ovdje plaću, možda mali segment, ali onda moram vratiti tako jer moraš živjeti, moraš platiti režiju, moraš živjeti čovječe. Dakle, rekao sam da će doći to sredina i svako koji odugovlači, odmah ću vam reći, vaše plaće će ići možda 2%, vi ćete biti sretni za tih 2%, ali vama će ići po 10, 15, 20% u koracima i struja, i plin, i voda, i smeće i vi ćete ježa. Kao i ja što se tiče te plaće. Dakle, zato ovime se igram. Da vidimo, rekao sam da je ono bilo koma, a ovdje je koma još veća. Ovdje je bio minus od 2319. Šta je Adam rekao? Što veća... Šta je rekao? Ajde da probudimo vas. Šta sam rekao? Jeste se probudili? Rekao sam, što veći minus, to veća zarada. Opet je počeo se ludirat. Da, ali ti to ne kužiš. Dakle, mora biti što veći minus da bi više zaradio. To tak ide. I ajmo da vidimo kako to izgleda. Dakle, dobili smo u tak jadnom stanju, dobili smo dividendu, stake kamatu od Atoma $8,05 na 2 dana, to je 4,025, znači $4,25 po danu, ali je to malo zato što je pao Atom, ali opet svaki dan pasivni prihod. Da li ja tu šeto se, da li ja bio na poslu, da li da bio na planini, da li spavao cijele dane, da li bio negdje na plaži, da li šeto ko mutav čovjek po gradu cijeli dan, to jednostavno sjeda. Tako da totalno ne ovisi ništa. Baš ništa. Ajmo dalje. Dakle, naravno da smo to ubacili nazad u vatru, jednostavno jer mi ne treba. Dakle, širimo dalje. I sad vidimo da smo ovoga jučer, jer pošto jučer nisam snimao video, pomalo već to nije još ponoć, prije ponoći već prešli u plus. I sad trebate zbrojiti onih, ajmo nazad, 2320, 2000, to je 3100 i nešto, jel tako? 3100 i nešto dolara u razlike, odjednom 3000 i nešto dolara je skočilo u plus, ne u minus, u plus, sa minusa u plus, znači to je 3100 i nešto razlike, pa da vidimo da li je to išlo ili smo se zadovoljili sa ovih 850 ili je išlo još gore, pa ćemo vidjeti naravno šta se događalo. Pa vidimo da je već pred ponoć 1300,97. Ludo, kak je to dobro, kako je dobro se igrat s ovime. Lako je kad znaš, pa to ti ja velim. Daj se probudi, pa to ti ja velim. Lako je kad znaš, zato i trebaš znat, naravno. Ajmo ovako, dakle da vidimo, što je ovo za 1 minutu? 23.30, 23.31, ajmo nazad, 1300, 1414, znači $114 u manje od minutu, jer pošto ne znamo je li 3 sekundi, preko 3 sekundi je, pokazuju drugu minutu, dakle u 1 minuti $114. Vidite, kako je lijepo, ja sam rekao da će se ludirati ovdje. Da je došlo mojih 5 minuta, mojih 5 minuta će trajati vrh bula, naravno. To tako ide uvijek. Dakle, ujutro 1764,30 smo u plusu, sad već vidimo da i račun raste, 1778, 1845 i to sve, ajmo da vidimo u koliko minuta. 5.39, 5.40, 5.43, 5.54, 1855. Pribrojite 2320 tome. Znači 2320, to je 2, 3,
4.200 možda, ili 4.100, nije bitno, 150, nebitno, ali preko $4.000. 5.57 ujutro, koliko je to razlike? 5.54, 5.57, to je 3 minute. Ajmo da, evo ovdje je okrugli broj, pa ćemo lakše zbrojiti. 2320, dakle, 2000, 3000, 4220. 4220 je pomak u zadnjih 24 sata u plus. Da je bilo u zelenom i da je skočilo, to bi sad tu pisalo 4220, da je sa nule krenulo, ali krenulo je od minusa. I ovdje imamo u 10.48, 1935, pa mi ćemo još doći do 2000, mi ćemo doći do jednu plaću, bog te, ali pomak je u stvari 3 plaće tada, jer morate računati cijeli pomak, jel tako? 1958, to je u istoj minuti, 10.48, 10.48, u istoj minuti, znači može biti manje od 30 sekundi. Pa u jednoj minuti kasnije 1978 i sad idemo da vidimo, pošto je počelo rast, pa da pohvalimo se da li nam je i EARN se probudio. Pa još nije, ali vidimo već neku bolju situaciju, nije 21, nije 22.000, nije ni 23.000, nego 23.500 nam je taj EARN koji nam je sad zaradu do sada donio $4.906. Ja sam vam rekao da ćete skužiti kad bude stvar gotova. Jel ovo raste? Kako ovo raste? Raste i ovo. Pa zato je u EARN-u. Fak. A uvijek imam istu količinu za sljedeći ciklus. Jel sad neki bog kuži? Naravno da ne kuži, no dobro da kuži, onda bi nešto postigao. Isto tak je i sa stejkom, slično, ali nije isto, to je ipak sasvim drugčija stvar. Dakle, to je čista zarada, rekli smo, od rasta Kronosa, a sad opet imamo rast Kronosa. Ako Kronos nastavi rast, pa ovo će se popesti još više. To je čista zarada. Čekaj, pa a šta je onda ono zarada? Pa i ono je zarada, ali ovo je totalna zarada, ovo je baš svaki atom od razlike, znači čista zarada, ne od skoka, nego od razlike u skoku, znači od jedne do druge vrijednosti, dio toga smo odvojili i kupili, znači ovo je totalna zarada, znači ovih $9.452 je apsolutna čista zarada i ta zarada je napravila još $250 još jedne zarade, dakle zarada, ajmo ovako, ona zarada je napravila ovu zaradu, a ova zarada radi drugu zaradu, dakle to vam je matematičko, jednostavno, progresivno, što bi me bankari sada rekli bi, joj, ovaj nam treba u banci, možda na financijama što se tiče fondova, ali to pitanje jel vama treba uopće, jer vi ste već, trebam tim ljudima koji su vlasnici banaka, ne tamo u banci. Dakle, vidite kako ovo jednostavno, a neko bi rekao, gle ovaj tukac, on to može. Pa možete možda i vi. Ali kad ne želite, ja ovo želim. Dakle, ovdje nastavljamo rast u 11.18, 1982, pa mi ćemo doći do 2000. Možda i hoćemo. 1950, ovaj gore raste, pa to ide, to je 11.23, a koliko je bilo prije? 11.18, pa dobro, 4 minute kasnije. 11.23, 12 sati točno u podne sa 1 minutom, odmah kad probili smo na 2000. I sada opet je lako zaračunat, 1000, šta sam ono bio, 2300, jel tako, 2320, daj zapamti, Adame, pa to je matematika, osramotit ćeš se, ljudi ćete komentirati, bacit ćete, ispravljat ćete, pa nek me ispravljaju, pa nije važno to, važno je ovo, a ne vaše ispravljanje mog jezika. Zamisli, dođe ti tamo neki kao onako, pa ti kaže, ne kaže se veseliš se, nego se kaže raduješ se, to je po hrvaški. Pa jebi se, prijatelju. Pa daj shvati da si zbog toga siromah ili siromašna. Jer
si zajedljiva i misliš da si pametna osoba sa tim znanjem, a to znanje je totalno, ama apsolutno nebitno. Samo iživljavaš se u školi da tu djecu maltretiraš, ali to u stvari je totalno nebitno, jer može doći nestatova država i promijeniti se totalno jezik i sve, pa da viš koliko je bitno. Ali to je totalno i nebitno, jer to ti ne donosi ničeg dobrog u životu. To ljudi svi znaju pričati ovako i onako, ali te vaše riječi, vaša pravila koji sad za kacige i romobile i takve stvari, to su sve jednostavno da bi vas napravile šupcima, odnosno psićima, doprostiš idiotima. Ajmo tako, dresiranim šupcima, nesposobnim do bola ljudima i totalno da se na njima zarađuje, pa zato preko 80% gubi. Joj, kako mogu direktno tako reći, pa to je živo ponižavanje. A kako drugčije, pa ovi svi ljudi koji to neće gledati, oni su već otišli. Pa zato drugim ljudima kažem, znači nemojte se vi koji ste ovo gledate, pa vas to bar zanima. Ali bi bilo dobro da vas pogodi, jer mene je pogodilo i ja sam se trgao. Dakle, 12.01, opet 12.01, kako sad to? 12.01 sati, 12.01, znači u istoj minuti je još naraslo, nisam to trebao ni snimati. 12.03, 2005, to samo raste. Fuck! Čekaj, ovo je bilo 2015, a ovo je 2513. 3320. To je 5832. Za 2. 3, bog te, viš da 3 piše. Da, dobro si me ispravio. Ako si sretan u tome. Koliko sam rekao? 5, 6 tisuća, 5... Koliko je bilo 2320? 4. Šta je sad ovo? Ja više ne mogu to... Moralo bi sad opet doći, jel da je krivo, Adame, sve si krivo, sve si uprsko. 2320 je bilo, jel tako? Onda nije, onda još nema ni 5000. Nema 5000. Krivo sam mislio. A sad? 3. Šta pričam? Nije bilo 3000, bilo je 2320. To je 4970. Nije još. I onda smo, naravno, u sve te muke pao je Atom i znate kako smo ga kupili? Zato što je nešto jako naraslo u tom trenutku, a to je Kronos, i došli smo do 8,57 dodatnih atoma uz ovaj staking reward, pa smo povećali 8,9 preko 10,2 atoma dodatnih danas smo stavili u stake. Dakle, akumuliramo i dalje. Tako da smo došli do, vidite da je palo, dakle ono bilo 9500, sad 9470, sa tih još 10 atoma, to znači da je Atom bio pao i to vam pokazujem da se tada ulaže kada padne, a ne kada skoči kako 90% ljudi radi. Opa, 13.15, 2662, pa to neće ići više, jel ima još strelca? 2700, pa sad ima. Znači 2 i 2, 4, 5053,60. Znači 5050, dakle probili smo 5000 razlike od početne pozicije i nema strelca dalje. Ste shvatili? $5000, to je 2-3 plaće, je skočilo 2 normalne lijepe plaće, ali koliko vam ostane, to je definitivno, jer to je pride, jel tako, ne živite od toga, to je plus, tako da je to čisti plaće. Zamislite da dobijete dodatnu plaću, a da imate ovu plaću koju trošite za režiju, znači nemojte računati onu, ja bi to jednak potrošio, pa potrošio bi, ali za luksuz, jel tako. Dobro, to je to. Ajmo mi to sada spustiti i ovo ćemo spustiti. Šta smo sad vidjeli? Nećemo spustiti. Vidjeli smo 53, naravno znate kud je još otišlo, ne smijem to ni reći. 58, 111, 12 tisuća, da.
puno, dakle puni bebeć, palo je ovo, no dobro, ali dalje smo u plusu i to jednostavno tako, da vidimo mi ono što nas zanima, a nas zanima cube koji ne mogu, moram uvijek ga tražiti jer jednostavno neće ništa biti od toga, jesmo to, zašto rasteš, ali nema veze, glavno da smo mi sretni i zadovoljni i ajmo da vidimo konačno da je Bitcoin također skočio na 117.786, pa na globalnom tržištu je to 117.000 negdje ili na Crypto.comu. Kada skače, Bitcoin je uvijek skuplji jer oni ne daju samo tako Bitcoin i po tome ja znam kada Bitcoin raste, kada pada, jer je obrnuto kada pada. Naravno da se sve zeleni. Sad ste vidjeli koji je gazda u ovom svijetu. Dakle, Bitcoin je samo Bitcoin, ali se je u dolarima pokazujem. Dobro, ajde, nema veze. Znači 117.818. Kad stavimo na 7 dana, Monero je taj, nije više 12%, sad 11%. Dakle, Monero je taj koji je najviše skočio, Bitcoin Cash je skočio, što znači da sam ja prodao Bitcoin Cash. Naravno, i sad znate da sa time jurišam na nešto drugo. Dakle, postavili smo pozicije naravno na Atomu, jer Atom i dalje želimo zaraditi, pa čak i preko Bitcoin Casha. A otkud ti Bitcoin Cash? Pa iz dodatnih zarada i nešto što smo odavdje isto od razlike, nešto sitno u Bitcoin Cash i nešto u Litecoin, pa da vidimo kako to izgleda. Sad lijepo imamo da se vide lijepo trading view, dakle vidite lijepo moje pozicije. Isto tako, šta je ovo? A ništa, od Atom nam pobježe, dakle Atom raste nazad, Atom neće se htjeti zaustaviti nažalost. Tako da, što smo kupili smo, ko još stigne kupit će, a poslije ako ode preko $5, onda će kupovati ovi ostali, a na $10 će kupovati oni koji su gubitnici, jel tako, jer ga hoće kupiti na 10, pa računa je htio bi duplo zaraditi, pa ti ga moraš prodati na 20. Sad vidiš, a ja ga kupim recimo na ispod 5, ja bi ga mogao za duplo prodati ispod 10. A ti ćeš ga tek početi kupovati na 10. Vrlo zanimljivo. Dakle, Cosmos Atom izgleda ovako i sad vidite da vam objasnim tu situaciju, povijesnu situaciju u jednom mjesecu, pa gledajte sada u ovom zadnjem mjesecu koliko puta je Atom bio ispod ove linije od 4,43. Tu malo. Pa sad, logički zaključite da li je Atom u tendenciji rasta ili... pa valjda bar to vidite. Pa bar to. Ok. I zadnji dan. Da. Ovdje se isto također vidi da je u tendenciji rasta. Naravno, takvo stanje je i ovdje. Naravno na HTX-u. Ali šta sam ja htio pokazati? Ja sam vama htio pokazati šta smo mi radili. Da vidimo, ne, to zanima trading history. Dakle, kupovali smo Atom sa Kronosom, a rekao sam vam da ću sa Kronosom, evo piše datum 18.9. piše vam i vrijeme, i ovdje smo Bitcoin Cash USDT prodavali, sad dolje ne možemo dalje vidjeti, ne ide dolje, no dobro, šta ovo mi ćemo. Dakle, skužili ste da smo to radili, ovo je milina za raditi i ovo je ono što ja moram, a zato sam dao kasno, zato što nije u redu da ja vas budim, jer vi nemate vremena, pa kad vidite da ja ovo radim, to jest vidite moj video, pa tek onda idete klikati, jer vama treba bić da vas potera da nešto radite za svoj interes. Dakle, naučili ste na poslu da vas teraju, da morate raditi, to je ona sloboda, ključna riječ za slobodu, a ovdje ne moraš raditi, ali to radiš za sebe, pa ne želiš da to radiš jer nije tu interesu da sebi pomogneš i zato to radiš tek onda kad ovako, a vidi gle ovo ima mi ja to, idem i ja to napraviti i takve stvari.
jer potaknut si euforijom da je jako naraslo na 117.000 Bitcoin, a da vidiš od mene kak ja ovdje imam recimo 19.500 coinsa. Ali sve krivo gledaš. Baš ovdje bi maksimalno zaradio da si to radio kad je bio Bitcoin 3650, jer bi dobio 30, to je 10 puta, i još 3 puta, 30, pa 4 puta na 120, znači 4 puta, znači 30, ovako 10 puta puta po 4, 400 puta, šta ja pričam? Ajmo ovako, 120, pa jebo, pa čovječe, pa to je tako. I ti u matematiku, ajmo mi to računat. Iđeš. Dakle, to je, došli smo na, ajmo okružimo na 120.000, a napravili ste ga kad je bio 3650, kad je malo vrijedilo. Znači, podijelimo sa 3650, 32,87, pa skoro, dobro sam rekao, skoro 40 puta si zaradio. Čekaj, Adame, ti hoćeš reći da ovo ja ako sad kliknem, za 4 godine ovo će možda vrijediti 40 puta više. Možda. Možda. Hoćeš reći da sve ono što si ti klikao 2019. pogotovo 2019. ali 2020. da sada vrijedi toliko puta više. O tome ti pričam, prijatelju. Iako sam kupovao tada i bilo mi je jako teško, ali je fora da dođeš džabe do toga. A to je, napravili su dodatne zarade. Pa otkud ovo carstvo onda? Od čega ja vam ovo pokazujem? Izmišljam. Photoshop. Takve ljude trebate slušati. Dobro, ne morate slušati mene. Imate pametnije ljude tamo koji imaju lijepo se obući. Ja se isto mogu lijepo obući. Ali dobro, pustimo sad to. Shvatili ste sve koliko ovoga ima. Ajde, ovaj neka vrti dok ja pređem nadalje. Pazite ovo, možete raditi paralelno na istoj stranici, sad ćemo vidjeti. Ja bar mislim da možemo, nisam baš ni siguran. Dakle, ovo će sada 25 sekundi, a ovo tu idete vidjeti ovo, ali može sve zajedno. A ovdje imamo 2679, ajde da vidimo, ali imamo mi još i tu, ali to sad dugo nije bilo, pa ćemo morati osvježiti, pa da vidimo i ovdje osvježiti. Dakle, $3 za isplatu, pa mi smo radili malo surveje, dakle, mi smo naštancali, pa ćemo opet imati isplatu od $3, pošto je po $3 isplatu, pa da, pa to će biti, ako ne danas, bit će u ponedjeljak $6, ili sutra petak, zadnji dan, jel de? Pošto ti ide radnih dana, jel de? Evo ga. A možda ćemo mi to i preko noći, ali sutra radimo, pa možda i nećemo. Budemo vidjeli, još ujutro nešto stignemo malo natuć, ali ne vjerujem da ćemo moći par tih, možda neki survey još napravimo. Ok, kako toga ima. Da, će dati ono 3 nešto centi i tako dalje, da vidimo što se ovdje dešava. Ovo je završilo, možemo i ovdje povećati. Dakle, i opet do 25 centi. Dakle, kako je jednostavno. A sve ovo možda će vrijediti, ako sad vrijedi, a meni je izgledalo kao da se ne isplati, naravno, ali ipak se isplati. Dakle, vidjeli ste račune, eto, čak sam vam i pokazao. Eto, dakle, ja vama pokazujem te dodatne zarade, to možete se preko mojih linkova ući na to i probati. Ako se to vama ne isplati, zdravo, meni se ne isplati, ja sam riješio da budem takav kakav jesam, ja ću se baviti, ja ću kupiti stan i budem ga iznajmljivo. Kako, ne smijem lupat glavom. Iznajmit ćeš stan, imat ćeš ratu 2000 eura, a plaćati tolika nije, jer toliko sad košta stan, šta stalno ovo diram, uglavnom, a iznajmit ćeš ga za 300, 400, možda u Zagrebu i 500 eura, ali otplaćivat ćeš 1500. Znači 3 puta više
nego što ga iznajmljuješ. Zato sam vam rekao, gotovo je s nekretninama. Gotovo je, prijatelji, gotovo. Znam da ne vjerujete, znam, pa se zadužite, pa ćete vidjeti, a nemate pojma šta će biti ako dođe do štednje i da se novac gura samo u rat, a vama smanje plaću, a cijene odu gore, šta će biti veselo, u tačkama ćete voziti novac. Ako bude još bio, bit će digitalni, tako da nećete ni morati. Dakle, to smo rekli. Ovdje imamo koliko? $10 ravno, ali je na 20 isplata. Dakle, 10 ravno imamo. I ovdje je Kraft Heinz, da pokažemo, jer to sam rekao, da vidite koja je to stabilnost. 22. godina, 23. godina, 24. godina, sve 3 godine je 1,6 ili ti 0,4 svaki kvartal, a to su Amerikanci, vole kvartale, i zato vam ja svih onih 5 dionica što sam, dragi članovi, poslao srebrni i zlatni, svi su kvartalno, svih 5. Dakle, vama sjeda ko plaćica svaka 3 mjeseca. Da. 3 puta 4, 12. To je to. I ovdje je po dionici to toliko. Ako imate 100 dionica, pomaknete 1 zarez, pa još 1 zarez i to je ispadne 40. Ali treba kupiti 100, treba krenut. Zato mi ovdje ovih 40 centi jednu, ja to na ovim dodatnim zaradama zaradim bez problema u jednom danu. Tako da u stvari dodatne zarade su u stvari, gledamo ih kao dividende. Dakle, ništa nisam uložio, a dividendu dobivam, a ta vrijednost toga nije dolaru. Jer kad bi bilo u dolaru, to bi padala vrijednost. Sad znate zašto dolar ne podnosim. Dakle, mora biti u nečemu što raste vrijednost. Da možeš više kruha kupiti, što raste sa $3.650 na $120.000. A poslije na $1.000.000. Pa onda nećeš valjda u dolaru držati. I ako si držao u dolaru, onda i dalje bi imao 3650, s time da za tih 3650 ne možeš kupiti ni ono što je bilo za 2000 tada. Sad kužiš zašto klub? Zato što te uči da su te prevarili. To. Dakle, su te. Tako je sustav formiran. Sve i policija, sve ovo što vidiš oko sebe, sve je napravljeno da te dere. I svi se grizete međusobno. Zato će svi ti ljudi, ako postoji pakao, završiti tamo. Jer su odabrali takav život. Zločin i kazna. Ništa više. Jer ovo je dalje radi. Sad sam ga tek bezobrazan. Ako postoji pakao, tamo prvi idu oni koji propovijedaju. A za njima svi ovi koji čine sustavno zlo. Ali onda bi trebali ići oni veliki koji su to sve organizirali. Onda idemo svi u pakao, bog te. Da, onda je jako gadno. Onda ne znam šta bi rekao. Znate da sam se sad malo zbunio s time. No dobro. Sad već malo ja razmišljam. Možda bi trebao malo više razmišljati filozofski, ali nemam sad baš vremena, moram misliti na to da svoj interes, ali da ne oštetiš drugoga, naravno, a to je ovako jako teško. Ajmo da ovako idemo. Dakle, vidjeli ste, to je to. Da. Zaradim novac, zar ne? Zašto bih to objavio besplatno? Ovdje sam i zarađujem. Da, to isto i ja kažem. Jeste li išta od ovoga sad naučili? Jeste. Da, može se zaraditi. Kako zaraditi? Više ne. Dakle, ovo je hrpa podataka da vidite da je sve idealno moguće, ali više nećemo to... Dobro, ajde, ovo je lako pokazati, ali to su opet, to su one zarade. Možete zaraditi plaću, ali nećete moći zaraditi bogatstvo, zato što tu treba još dodatno raditi. Dakle, nema više ništa besplatno, kako i on kaže, tako kažem i ja. I to jer se mi nalazimo na ovom svijetu i idemo da vidimo opet istinu
pošto ne smijemo govoriti istinu, a sad su većina pobjegla, da vidimo istinu, da vidimo koliko još područja su Rusi zauzeli, pošto svakog dana iscrpljuju i, kako bi se to reklo, depopuliraju Ukrajinu, jer tako je to naštelano, i sad ćemo vidjeti ove sva tu područja, to su bijela područja, to su napredovanja te vojske. Minc po minc glođanje, zato što oni ne žele. Sjetite se kako su na početku juriš, pa ovo, pa se vratili nazad sve. I to je bilo kao da se dobije motivacija Ukrajinaca na početku, da krenu u juriš i da se dogodi to što se dogodi. I to je tako očito naštelana igra. A ovdje sve dužni ste, tako da će vam plaće ići još manje, ako mislite samo se s time baviti, dakle da radite u plaći, da idete u kafiće. Moja tuga je pregolema, svi će ići u kafiće, šta gdje će drugdje, uskoro neće ni tamo ići, jer kafić, recimo na moru, već kažu tamo odeš po 5 eura, ne možeš si više ni piće točeno popiti, kako je to gadno. Ja sam Adam i bili ste na kanalu Digitalna imovina. Ja se nadam da ste nešto skužili, pogotovo ovake stvarčice. Nadamo se da ćemo ovo uspjeti kupiti i život ide dalje. Ako kupimo u 12. mjesecu sljedeće 0,52 puta po tih, koliko pisalo 30, ali naravno kupit ćemo ih još ako bude išlo dolje, ali idemo 30, pa da i to izračunamo. Znači 30 puta 0,52, ako ostane tak 52, jel da je? 15,6 i tu bi dodatno zaradili i nadamo se da bi narasla cifra da zaradimo i na dionici i na tome, ili se odlučimo, ako jako je ovdje, da jednostavno ostavimo kao dobru zaradu, jer 5,05% tu bi se već moglo, jer sam rekao da mi imamo rast i dividende i očiti rast bi trebalo biti dionica, jer ovo jako u rastu, ali je slučajno bilo dropnulo i to treba iskoristiti. Jako važno da se iskoristi, ajmo reći, taj slučaj. Eto, pozdrav i članovima svima koji su ovo uspjeli. Znam da nekima idem na živce, ali neki članovi ne mogu uporno to uspjeti. Šta ja tu mogu? Sve ovisi o vama. Dakle, vi možete uvijek nešto tamo pitati, imate pravo na to. Vi imate prednost veću u svakom slučaju, nek da ja komentiram ispod ovih videa. Ko zna kakvom komentiram, ako ga zanima, došao bi u klub. Ovako ne znaš ni kome proljevaš pamet, jednostavno. Uglavnom, pozdrav i još jedanput zaustavi snimanje.